Egunon eta ongi etorri guztioi, barkatu atzerapena. Puntuz batokiaren azken neurketak emandako emaitzen berri emateko deitu zaituztegu, aurtengoan badagoelako arreta non jarri. Azken neurketaren arabera euskarazko edukia duten webuneen kopurua egonkorra da eta gero eta gehiago dira gailu eta nabigatzaileak euskaraz konfiguratzen dituzten erabiltzaileak. Horrek ordea ez du ikusgarritasuna bermatzen. Horren lekuko dira esate baterako euskarazko Wikipediaren arduradunak. Izan ere, eduki batera iritsi ahal izateko ikusgarritasunean dago gakoa. Ikusgarritasun horretan, Googleen algoritmoak duen eragina aztertu dute Katalunian katalanarekin egin duten ikerketan. Ondorioak sendoak dira, katalanaren aukerak ikusgarritasuna galdu du gaztelaniazko eduki baliokideekin. Horren aurrean, .eusen lagin bat abia puntu hartuta, euskarak Googleen bilatzailean bizi duen egoera aztertu dugu eta diskriminazio zantzuak aurkitu ditugu. Honen guztiaren berri emango dizuegu jarraian, eta aldez aurretik esker bereziak eman aizkieke gaur gurekin direlako Luis Fernández, Euskal Wikilarien Kulturelkarteko lehendakaria, eta Albert Cuesta, Alianza per la Presencia Digital del Katalaren koordinatzailea. Hala ere, hasteko behatokia zer den azalduko digu Josu Baliño .euseko zuzendariak. Oso, eskerrik asko Lorea, egunon guztioi, orain aurkeztuko dizuet .eus behatokia zer den. Ez da berria, baina bai da gaurkoa berritua. Zergatik .eus behatokia? Arrazoi oso simple baten gatikan. Neurtzen ez duguna, ezin dugulako aldatu. Eta .eus domeinua 2014an martxan jarri bezain pronto, garbi genukan helburu bat zen, neurtu beharra genukala. Jakin behar genuen, Euskal Interneten neurria nolakoa zen. Euskarazko internet ere zenbatekoa zen. Jakiteko .eus noraino iritsi ziteken eta Euskarak ere oraindik ze bide zeukan egiteko, ezta? Helburu horrekin jarri genuen martxa 2015an .eus behatokia, eta errezkeo urtez urte joan gara .eus behatokian neurketa hauek egiten, aztertzen Euskara interneten nola dagoen, eta neurketa horiek zabaltzen. Aurten, Loreak aipatu den bezala, berrikuntzak ezarri ditugu. Zergatik? Oso kontziente garelako, .eus behatokiaren helburuetako bat, gure zabalera, gure irismena izateko neurria hartzeaz gain, balio digulako Euskarak garatzeko behar dituen estrategiak lantzeko. .eus behatokiak ematen digun informazioa oinarria da Euskararen estrategia digitala finkatzeko. Jakiteko zein eremutan garatu behar garen eta zein eremutan sustatu behar dugun Euskara gehiago eremu digitalean, ezta? Hori da .eus behatokiaren muina. Aurten, eremu berrietara eraman dugu. Googleen bilaketak harakatu ditugu, ikusita Katalunian, Wikipedian, hainbat eremutan arazo bat detektatu zela. Eta horrez gain, saiatu gara behatoki berritu bat lantzen, behatoki interaktiboa lantzen, orain arte ematen genuen informazioa Euskal Herrikoa zelako. Eta nahi genuelako, herriz herri, lurraldez lurralde, bakoitzak ere erabakiak hartzeko tresna bat izatea, eta ikusiko duzun moduan, orain behatokiak ematen digu aukera nahi badegu, datuak filtratzeko, zehazteko, eta politika horiek, estrategia horiek finkatzeko, ez bakarrik Euskal Herri mailan, baita herri mailaraino jetxita ere. Aurkeztuko dizuet oso labur, gero jolasteko aukera izan dezakezue. .eus behatokia informazio guztia argitaratuta dago .eusen webunean, informazio irekia da, 3 atal nagusi ditu. Bat, .eus domeinua bera nola ari den bilakatzen urtez urte. Bigarren aukera, Euskarak interneten duen presentzia aztertzen du, eta 3. atalak .eus mapa horrek kokatzen du munduko mapa batean .eus domeinuaren zabalkundea. 3 atal horiek ikusiko ditugu gainetikan. Begira. .eusen bilakera ikusteko. Lehenengo datu ematen diguna adierazle nagusiak dira, .eus domeinuaren adierazle nagusiak dira. Datu garrantzitsu bat, .eus domeinuak gaur egun ikusten duzuen moduan, hau 2022ko neurketa da, ikusi daiteke 2023koa, azkenean .eus behatokia eguneratzen da, datuak denbora errealean eguneratzen ditu. 2022 jarri dizuet ikusteko zein izan den bilakaera urtea mailerako. Momentu honetan .eus domeinua iaia 15.000 domeinutara iristeko bidean dago, horrek kokatzen du Euskal Herriko 3 domeinu nagusien artean, com eta esekin batera.
izan ere, azkenean, 2022an adidez, puntueusen hazkundea iauneko 9koa izan zen. Ari gara hitz egiten domeinuen merkatua mundu mailan 2,5 hasi zen urtea. 2,5 hasten ari den bitartean, puntueus, iauneko 9 hasi zen. Eta berritze tasa dala guretzat adierazle oso garrantzitsu bat, hau da, lehendik puntueus diren horiek mantentzen diren ala ez, ia 80 ari gara hitz egiten. Domeinuen merkatu globalean, bataz bestekoa 160 da. Hau da, guk 120 gehiago berritzen gara. 180ko fidelizazio tasa dauka. Esan nahi du, puntueus diren normalean mantendu egiten dugun domeinu da. Euskaren presentzia gero detaile gehiago horrekin ikusiko dugu, baina Euskaren presentzia da aztertzen dugun beste eremu bat, eta puntueus direnen artean 175ak euskarazko edukia dauka. Bueno, adierazle gehiago daude hor, hau ikusi daiteke, hau da grafikoki 2022an puntueus nola joan den azten, hau urtez urte ikusi dezakegu, edo ikusi dezakegu nahi badegu urte guztietan, badago niretzat esanguratsua den datu bat, eta da esatea, begira, ikuste zuen moduan urtea erabaki dezaket, kentzen badet guztia erakusten dit, eta hemen ikusiko genuke puntueus domeinua, hau freskatzen den momentuan, puntueus domeinuaren hazkundea. Normalean, edozein interneteko domeinu, hau da jaio ginen momentutik hazkunde jarraitua izan du. Normalean edozein interneteko domeinuak jaiotza datarekin batera urtero berritze fase iristen danean erorketa pikoak dauzka. Puntueusek ez dauka horrelakorik. Puntueus jarraitua da. Ez da Pirineotako etapa bat. Pirineotako etapa gogor bat, etengabe gora, zorionez. Horrela ikusi daiteke, bueno, ikusi daiteke urtez urte, modu globalean, bueltatuko naiz, 2022ra, erabaki dezakegu Euskal Herria ikusi beharrean lehen esan bezala herri zehatz bat ikusi nahi dugula, erabaki dezakegu lurralde zehatz bat ikusi dezakegula, interaktibitate maila hori ematen digu, eta interaktibitate horretan baditugu datu gehiago. Guretzat garrantzitsua dena, banaketa geografikoa, nola banatzen den lurraldez lurralde, hau egia esan da ez da asko aldatzen, puntueus beti esaten dugu banaketa geografikoan soziolinguistikoa dela, nagusiki Gipuzkoa eta Bizkaian kokatzen delako, hizkuntzarekin lotura oso estua daukalako, ez? Baina bai ikusten dugu lurralde guztietan daukala presentzia, eta datu kurioso bat, kanpoan 8%aren bueltako domeinuak daude. Gero ikusiko dugu munduko mapan. Zergatik dago puntueus kanpoko erakunden artean? Bueno, kanpoko enpresek ere badutelako Euskal Herrian presentzia. Mercadona puntueus da, Google puntueus da, Twitter puntueus da, horrelako enpresek erabiltzen dute puntueus domeinua beraien adierazpiderako, ez da? Eta guretzat, agian garrantzitsuagoa ere izan daitekena da, tipologikoki nola banatzen den. Ikustea, puntueus domeinua eremu guztietan kokatzen dela. Eta jende asko ikusten duenaren kontra, ze puntueusek presentzia handia dauka edo bizibilidade ikusgarritasun handia dauka erakunde publikotan, begira, erakunde publikoak hau dira, 9 dira puntueusen barruan. Gehiengo bat, batez enpresa eremuan zabaltzen den domeinua da. Baina enpresez gain, kirola, euskara, kultura, hezkuntza, eremu guztietan kokatzen den domeinua da. Aztertzen dugun beste datu bat, eta gero hobeto ikusiko duguna detaile geraken da, hizkuntzaren erabilera. Euskarazko edukia duten puntueus webuneak 176 dira, eta oraindik badago 124 bat euskarazko edukirik ez dutena. Puntueusen ari gara sustatzen Euskararen presentzia indartzea eremu digitalen, eta gaina horretarako tresnak garatzen ditugu. Itzultzaile automatikoa da ematen diegu, eta beste hainbat politika baditugu, beraz, horra bideratuta gaude, eta gainera aztertzen dugu puntueus domeinua diren webunek zein hizkuntzatan eskaintzen duten lehen hitz hori nabigatzaileei. Eta ikusten duguna da, beste domeinutan ez bezala, nagusiki euskeraz, 137, edo errespetatzen dutela nabigatzailearen konfigurazioa, beste hizkuntzen aurrean. Pixkat ikusteko hau dela
.eus domeinua aztertzeko modua, eta gero, ja jokatzeko interaktibidad gero, erak izango ditu, nahi dut ikusi, kanpoko domeinuak eta aukeratzen kanpokoak nola banatzen diren. Aukeratzen badet, hemen ja dena aldatzen da, eta ikusten dituzu adierazleak, azkundea nola izan da kanpokoen artean, ikusten dugu kanpoko domeinuak batez ere enpresa pribatuei dagokiela kasu honetan, Euskal Herritik kanpo erregistratuta daudelako, eta noski kasu honetan badiez euskarazko edukia txikiagoa dela besteak baino begiratzen badet, Gipuzkoako kasua justu kontrakoa, beste banaketa badao, edo Gipuzkoan euskaren presentzia 83%ra igotzen da. Honela jokatzen du behatokiak. Ze gehiago esaten digu? Esan dakoa. 3 eremu aztertzen dira, hau .eus domeinuari dagokionez, .eus mapa interaktiboa da baitare, nabigatzeko, .eus ikusteko nun dagoen munduan kokatuta, zoom egin daiteke, noski Euskal Herria da mapa honen eremu nagusia, gainean kokatuta esaten dizu zenbat domeinu dauden erregistratuta puntu edo herri bakoitzian, zehazki, ematen digu informazio oso zehatza kasu guztien. Donostin kasuan behitu 1900 da piko domeinu daude Donostin erregistratuta. Ez nahi sartuko, hau gehiago ja ikusteko da, eta euskararen egoera interneten izango litzateke 3. eremua. Bai esan, behatokia, hau lehen bertsioa da, eta garatzen jarraitzen dugu, euskararen datuak ez ditugu modu interaktiboan aurkeztu aurten, baino hori da izango duen urrengo urratsa. Baina hemen ja datu esanguratsuak ditugu. Euskararen presentziare aztertzen du .eus behatokiak, horretarako egiten duguna da hartu, ja ez .eus domeinua, baizik hartu Euskal Herrian dauden webgune guztiak, esango nizueke lagin oso esanguratsua, Euskal Herrian identifikatutako webunen 80%tik gora hartzen dugula, hitzarmen bidez eta baditugu irismenak, .com, .es, .rg eta barretara, eta horiek arakatzen ditugu guk sortutako crawler bat, robot batekin, hainbat parametro identifikatzen dituna, tartean hizkuntzaren parametroa. Horren bidez, identifikatu duguna da, hain justu horixe, Euskal Herriko internet horretan, dauden webgunen artean, 14% argitaratzen dutela edukiren bat euskaraz. Euskal Herrian argitaratutako webgunen artean, 14% dago euskarazko edukiren batekin. Neurketa hau 2015-tik egiten ari gara urtez urte. Crawlerra egokituz joan gara, beraz, naiz eta adierazlea mantendu, beti egon dira egokitzapenak. Eta datua ez da aldatzen, beti hor dabil. Horkila txiki batean dabil, 13%, 16% bitartean. Beraz, ikusten duguna da, oraindik lan handia dagoela egiteko, euskarak presentzi gehiago izateko interneten. .eusen kasuan, lehen ikusitako datua, 175ko datua. Guk beti esaten dugu horrek adierazten duela .eus dela euskararentzat arnasgune digitala. .eusek euskarari garrantzia ematen diolako, ikusgarritasuna ematen diolako interneten. Eta aurten aztertu ditugun beste datu batzuk da erabiltzaileen datuak, gero loreak aurkeztuko dizkizue zehatzago. Hemen ikus daitekeia pixka zoom egiten, orain ikusi duguna. .eus dela arnasgune digitala zergatik, .eusek 175 daukan bitartean, begira, gainontzeko luzapen esanguratsuenak, .com eta .es izango liraketenak, begira euskarari presentzia ematen dioten. .eus erabiltzen duten webunek Euskal Herrian 6%, 8% dute euskarazko edukia. Horrelako informazio ematen digu .eus behatokiak. Aurten, fokoa beste toki batean ere jarri dugu, eta da erabiltzaileen gainean. Hau, loreari emango diot, hitza berak azalduko dizue. Josuk batez ere hitz egin dizue eskaintzaz, hau da, zenbat dagoen euskaraz interneten, zenbat webune daukaten euskara, eta Josuk aipatu du nahiko egoera egonkorra dela azkenengo urteetan. Josu, apurtxoa gora egiten baduzu mesedez? Bai.
KPI-etara, alderantz. Bai, eta nik kontatu nahi duzuena da beste alderdia. Eskariarena, zenbat eskatzen dugun erabiltzaileok euskarazko edukia. Eta fokoa jarri nahiko nuke datu honetan dela nabigatzailearen erabilera euskaraz. Datu honen neurtzen duena da gure mugikorrak ze hizkuntzatan konfiguratuta dauden, edo foru aldundiko ordenagailuak ze hizkuntzatan konfiguratuta dauden, edo eskoletan edo enpresetan dauden nabigatzaile horiek. Zer esaten dute? Hau da, konfigurazio teknikoa, ez? Hau da, lehen hitza zein hizkuntzatan emoten dugun. Guk mugikorra euskaraz konfiguratuta baldin badukagu, edo ordenagailuaren nabigatzailea euskaraz konfiguratuta dukagu, sartzen garen webune edo aplikazio horri esaten dioguna da, nik euskaraz badakit, erakutsi dazu edukia euskaraz mesedez. Datu honetan arreta jarri nahi dugu duela 5 urtetik neurtu gabe zegoen datua delako eta orain neurtu dugu berriz ere. Hau ez da robot baten bidez neurtzen, hau analitikak aztertuta egiten da eta azterketa hau egin dugu elkarlanean Codesintas enpresak eta Luitxo bertako ere bada eta .eusen artean. Eta datuak apala dirudi 4 Euskal Herriko erabiltzaileen 4 dauka nabigatzailea edo mugikorra konfiguratuta, baina datua baikorra ere bada, izan ere duela 5 urtetik ona bikoiztu eginda datu hori. Duela 5 urte neurtu genduen inoizko daturik bajuena, mugikorrak zabaldu zirenean guztionak mugikorretik ordenagailutik baino gehiago nabigatzen hasi ginenean datu hori bera eta bera hasi zen mugikorra ere sarri aldatzen dugulako, aplikazioak ondorioz beste hizkuntza batzuetan agertzen zirelako, eta duela 5 urte 2 zeukan konfiguratuta nabigatzaile euskaraz eta orain 4. Eta gainera ikusi duguna da joera hori urtez urte goranzkoa ari dela izaten. 4koa da erabiltzaile orokorren artean, 15 inguruan kokatzen da erabiltzaile euskaldunen inguruan eta ja euskaldunak eta teknologia zaleak edo teknologian ahaldunduta daudenen artean 25 ere gainditzen du datu horrek. Orduan, azpimarratu nahi genuke datu hau, alde batetik, joera positiboa dagoelako, eta gure irakurketa da, azken urte hauetan egin ditugun ekintzek emaitzen bandutela, hau da, sustatzen diren ekintzek nabigatzaileak euskaraz konfiguratzeko, egiten den pedagogia horrek badituela emaitzak, eta joera hau mantentzeko lanean jarraitzea garrantzitsua delako. Guk beti izan esan dugu datu hau garrantzitsua dela, beste aldean dagoena jasotzen duen datua delako. Horren arabera erakusten digulako webune batek, aplikazio batek edukia hizkuntza batean ala bestean. Kontua da orain, Googleen aurrean eta Googleen algoritmo aldaketaren aurrean, horren sendo edo horren ozen hau esateko ausardiarik ez dakit badugun, ez? Katalunian azterketa bat egin dute, ikerketa bat egin dute, ikusteko Googleek errespetatzen ote dituen konfigurazio horiek garai batean, euskaraz konfiguratuta bazenuen ordenagailua eta bilaketa euskaraz egin normalean emaitza euskaraz emango lizuke egongo balitz. Albert Cuestak azalduko digu jarraian, ze lan ze ikerketa egin duten Katalunian eta ze ondorio atera dituzten. Albert Cuesta es coordinador de la Alianza por la Presencia Digital del Catalá. No sé si es el nombre correcto, Albert. Es el nombre correcto. Es el nombre correcto. Entonces, ellos han llevado a cabo un estudio muy extenso y Albert nos presentará lo que han hecho. Bueno, Egunon, buenos días. Yo voy a hacer la presentación en castellano. Todavía no hablo euskera, pero es todavía. Efectivamente, como decían ellos, yo coordino la Alianza por la Presencia Digital del Catalán, que ahora os contaré lo que es. Esto supongo que circulará. Tienes que... Así, ¿no? Pasando. Para situarnos, esto es el discurso que hacemos siempre en la Alianza, que os contaré lo que es. El catalán es un idioma que no es menor, tiene 10 millones de hablantes en 4 estados de la Unión Europea. De hecho, es la 9ª lengua de la Unión Europea, está en el mismo orden de magnitud que el griego, el portugués, que el checo, por ejemplo, y tiene más hablantes que el sueco y el danés. Es la 2ª lengua del Estado español, por delante del inglés, aunque parezca, a veces cuando vas por la calle parezca lo contrario. Es la 12ª lengua más influyente del mundo, según un estudio que hizo el Ministerio de Cultura del gobierno francés.
según donde lo mires, es la décima entre la décima y la vigésima lengua en presencia en contenido en Internet. .cat fue el primer dominio cultural de primer nivel que existió, que se creó, y la Wikipedia en catalán fue la tercera edición en publicarse, después de la inglesa y de la alemana. La tercera edición de la Wikipedia que tuvo contenido fue la edición en catalán. Esto lo explicamos pues, para dar conciencia de lo que representa el catalán y lo que representa el catalán en Internet. La Alianza por la Presencia Digital del Català, que es la entidad que, bueno, no es una entidad, no está constituida formalmente, es una confabulación de 10 entidades, 10 organizaciones que promueven y que defienden el catalán, que hemos unido recursos técnicos, hemos unido conocimiento y hemos unido capacidad de movilización, que son 3 cosas que cada una de las entidades tienen en una proporción distinta, para que la lengua catalana tenga la presencia en Internet que le corresponde, en el entorno digital, no solo en Internet, que le corresponde por número de hablantes. Las entidades de las que estamos hablando son, pues, por orden alfabético, Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, la Fundació .cat, que es para quien trabajo yo, que es un poco quien lidera el proyecto este del estudio de posicionamiento web del catalán, el Institut d'Estudis Catalans, que es la Academia de la Lengua Catalana, el Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Soft Català y Webmasters Independents en català. Si tenéis interés en conocer, yo no sé si las conocéis todas, pero está claro que algunas de ellas están muy relacionadas con la movilización popular, otras son más de tipo académico. Fundació .cat es el homólogo de .eus en Cataluña, por decirlo de algún modo. Softcatalà es una entidad de voluntarios, por ejemplo, que ha traducido pues, montones de aplicaciones y productos de software a la lengua catalana y que proporciona herramientas para que la gente utilice el catalán en el entorno digital. Bueno, Òmnium y Plataforma por la Llengua son referentes en movilización y velar por la lengua catalana, y pues sus homólogos en el resto del territorio catalano parlante son Acció Cultural y Obra Cultural Balear, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hemos propuesto? Nos hemos propuesto que el catalán tenga la presencia que le corresponde por número de hablantes en 8 verticales, en 8 ámbitos de actuación. Plataformas audiovisuales, es decir, que tú en Netflix tengas como mínimo todas las películas y series de televisión que estén dobladas al catalán o subtituladas en catalán estén disponibles en Netflix, HBO, Prime Video, etcétera, lo cual tiene que ver, pues, hablar tanto con los propietarios del contenido como con las propias plataformas para que lo vuelquen. En esto está ayudando mucho, está interviniendo mucho, de hecho lo está liderando ya el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Los asistentes de voz, sabéis que estamos hablando de Siri, Google Assistant y Alexa. Con ellos puedes dialogar en español y en otros idiomas, pero no en catalán, tampoco en euskera, entiendo. Aplicaciones móviles, hay muchas aplicaciones móviles que están disponibles en catalán, pero también hay muchas que no lo están. Automoción, perdón. Tenemos un fenómeno curiosísimo, que es que hay una sola marca de coches que tiene cuando tú subes al coche y enciendes el coche y se enciende la pantalla, tiene los menús en catalán. Lo normal sería que fuera SEAT, que tiene una fábrica en Martorell, cerca de Barcelona. Pues no, es Tesla, que fabrica sus coches en California, en Shanghai y en Berlín. Es la única marca que tiene los menús en catalán. Entonces, todas las otras, lo que pretendemos es que todas las otras marcas que venden coches en Cataluña tengan los menús en catalán, porque nos parece tanto más importante que tú te subas al coche y que el interfaz con el que interactúas con el vehículo esté en tu idioma, que no el hecho de que lo esté el folleto o incluso la página web informativa, porque la página web informativa tú la miras una vez cada 10 años, que es cuando te cambias el coche, pero los menús del coche los ves cada día. El otro ámbito en el que estamos hablando, que está muy relacionado con el de los asistentes de voz, son los algoritmos de inteligencia artificial. Todos habéis oído hablar de ChatGPT. Tú puedes dialogar con él en catalán.
pero el contenido que está utilizando para responderte probablemente no lo está. De hecho, OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, reconoce que su algoritmo, su modelo de lengua está entrenado con el contenido de la web abierta, y el contenido de la web abierta en un 55% está en inglés, con lo cual tú puedes dialogar en perfecto catalán, entiendo que en euskera también, pero lo que está detrás no tiene por qué ser necesariamente catalán. Otro ámbito en el cual pretendemos intervenir, y ya estamos interviniendo, son los electrodomésticos, y más concretamente los televisores. Hay muchos televisores en el mercado estatal que tienen los menús en catalán, la interfaz en catalán, sí, pero las dos principales marcas, las dos marcas más vendidas en el Estado no tienen los menús en catalán. Entonces estamos pretendiendo que esto se resuelva. Redes sociales, las principales redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, hay muchas redes sociales que están disponibles en catalán, pero hay otras como Instagram y LinkedIn, por ejemplo, que no lo están. Y lo que nos ocupa ahora, lo que nos ocupa hoy, es el último ámbito de actuación, que es el contenido web en catalán, que es donde tenemos un problema importante, porque hemos detectado que desde mayo del año 2022 en las páginas web multilingües la versión en catalán ha perdido presencia, ha perdido visibilidad respecto a la versión en español. ¿Qué hemos hecho? Es lo que vamos a hacer en los 8 ámbitos, que es diagnosticar primero la situación basándonos en datos, segundo, mantener interlocución con los actores públicos y privados que tengan la capacidad de modificar las anomalías, y la tercera medida que tomamos es hacer un seguimiento continuado de la situación por si hay mejora, para comprobarlo. Aquí os he puesto un solo gráfico que muestra cómo el catalán ha perdido presencia en el resultado de las búsquedas web. O sea, de lo que estamos hablando es de páginas web que tienen contenido en catalán y como mínimo en otro idioma, que antes buscabas un concepto y el primer resultado que te aparecía era el catalán. Y esto genera tráfico a las webs en catalán, a las versiones en catalán de las webs. Esto es la evolución que ha tenido desde primeros de año 2021 hasta primero de año 2023. Esto es la pérdida acumulada de visibilidad del catalán a lo largo de estos 2 años del estudio. Y coinciden, si os fijáis, estos puntitos azules son las intervenciones que Google ha reconocido que ha hecho en su algoritmo. Google no explica exactamente qué es lo que hace con su fórmula, porque es la fórmula de Coca-Cola, es el núcleo de su negocio, pero sí que documenta cuando hace alguna intervención en su algoritmo. Y cada vez que Google ha hecho una intervención en su algoritmo desde primeros del año 2021, el catalán ha perdido peso en los resultados de búsqueda. Estos son hemos estudiado varios sitios web. Esto es la evolución desde el mismo periodo de una web. No os digo cuáles son porque tenemos unos acuerdos de confidencialidad con ellos que no podemos decir quiénes son. Pero esto es cómo ha evolucionado el contenido en español y el contenido en catalán en el mismo periodo. Esto es la evolución de otra web durante ese mismo periodo. ¿Qué más? Esto es lo que ven, esto es importante explicarlo. Esto es lo que ven las webs, el tráfico que reciben procedente de los buscadores. Lo que ve el usuario es algo distinto. Es decir, tú, por ejemplo, buscas la palabra Barcelona y antes te aparecía, probablemente te aparecía ya la web del Fútbol Club Barcelona, del Barça, pero te aparecía la versión en catalán. Ahora te aparece la versión en español. Y fijaos que el segundo resultado que aparece es la web del Ayuntamiento de Barcelona, pero también la versión en español cuando tiene versión en catalán. Otra búsqueda, Sagrada Familia. Sagrada Familia ocurre lo mismo. Es decir, aquí te está ofreciendo la web de la Sagrada Familia, la web oficial, pero la catalana es solo la segunda versión que aparece. El primer resultado de búsqueda que aparece es en español. Como estos tenemos muchos más y de hecho tenemos centenares de ejemplos que nos han mandado pues, internautas preocupados por el problema. ¿Cómo hemos documentado esto? Hemos hecho un informe que presentamos el 6 de junio.
utilizando datos que nos han proporcionado de manera confidencial 13 colaboradores que proceden de la academia, de las administraciones públicas, de los medios de comunicación y del mundo de los negocios. Entre todos hemos analizado 639 sitios web multilingües, es decir, para nosotros multilingües en este caso es que contengan versión en catalán y una versión equivalente en otro idioma como mínimo. Algunos de ellos tienen hasta 5 o 6. Algunos de ellos son las webs de los propios miembros de la alianza, otros son pues, de estos entornos que os estoy diciendo. Lo que les hemos pedido a estos 13 colaboradores son los datos de tráfico web orgánico procedentes de los buscadores a lo largo de estos 2 años, 2021 y 2022, porque necesitábamos un año completo de funcionamiento normal para poder compararlo con el año en el que se produjo la anomalía, que fue 2022. Las conclusiones principales del estudio, por ir acelerando. 2 de cada 3 sitios web analizados han perdido tráfico en sus versiones en catalán, un 66%. De hecho, creo que el porcentaje es un 66,5%. Estamos hablando de sitios web de dimensiones variables, pues los hay con millones de visitas al mes. La segunda conclusión es que en el 80% de los casos el tráfico que ha perdido la versión en catalán lo ha ganado la versión en español. En los sitios que tienen otros idiomas esa correlación es mucho menor. Por ejemplo, en el caso del inglés es solo de un 25%. O sea que el algoritmo está perjudicando al catalán en beneficio del español. Una cuestión que hemos comprobado también es que no es que las webs en catalán hayan perdido calidad ni disponibilidad. Quiero decir, las webs en catalán continúan teniendo la misma calidad de contenido que tenían antes cuando eran más visibles. Y la cuarta conclusión a la que hemos llegado que es la que más nos preocupa, porque en realidad nosotros creemos que los buscadores pueden hacer lo que les dé la gana con su algoritmo, porque para algo son empresas privadas, pero lo que creemos que deberían hacer es respetar las preferencias lingüísticas de los usuarios y no lo están haciendo. Es decir, si tú tienes como usuario, tienes configurado tu navegador, tu ordenador, tu sistema operativo y tu cuenta de Google en catalán, lo lógico sería, lo exigible sería que el contenido que hubieras con preferencia fuera en catalán. Esto pasaba antes y ahora no pasa. Y esto es lo que les estamos echando en cara a las empresas que están detrás de los buscadores. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho varias cosas. El informe se lo hemos entregado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a las Consellerías de Empresa y de Cultura, porque, de hecho, este informe nos lo requirió formalmente la Generalitat. Lo que hizo fue decirnos, oye, vamos a decirnos cómo es de grave el problema, cuál es la magnitud de la tragedia, para que podamos intentar intervenir. Hemos dado difusión al informe mediante medios de comunicación, lo hemos publicado en la web de la Alianza. Y, sobre todo, lo que hemos hecho es hacerles llegar este informe a los departamentos de ingeniería, no a los comerciales en España, sino a los departamentos de ingeniería de las sedes de los 2 grandes buscadores, que son Google y Microsoft. Y en estos momentos ya mantenemos diálogo técnico con estas 2 empresas. Una de ellas nos ha dicho que han verificado nuestros hallazgos y que están estudiando cómo revertir la situación, y la otra nos ha pedido más información, más detalles concretos sobre algunos puntos del estudio que le hemos facilitado también. O sea que ya está estamos bastante satisfechos. El problema sigue existiendo, pero estamos bastante satisfechos porque los grandes buscadores nos consideran interlocutores técnicos válidos. Próximos pasos, naturalmente, pues continuar con esta interlocución con los buscadores, monitorizar cómo evoluciona el posicionamiento del catalán. Para esto estamos incorporando todavía más webs. Hemos incorporado recientemente más webs y creo que antes de vacaciones vamos a lanzar una versión ampliada del informe que te incorporará estos nuevos datos y también más buscadores, porque el informe actual que está publicado está referido exclusivamente a Google. Otra cosa que estamos haciendo aquí hoy, por ejemplo, que es compartir la situación con otras lenguas. También estamos trasladando el informe a instituciones europeas porque nos parece que el caso del catalán es paradigmático, o sea que es un síntoma de lo que está ocurriendo con otras lenguas no mayoritarias, tanto si tienen Estado detrás como no. Y la otra cosa que estamos haciendo, con ayuda de las entidades con capacidad de movilización, es promover que los usuarios de catalán neoparlantes de Internet catalanicen su entorno, lo que os decía. Aquello que habéis dicho vosotros, que tenéis un alto porcentaje de gente que tiene euskerizado su entorno. En el caso del catalán no está claro. No. Entonces, pues tenemos ya incluso prediseñado un semáforo que nos va indicando en qué posición se encuentra el catalán
dentro de los 10 primeros resultados de búsqueda. Entonces, esto es un prototipo que ahora estamos trabajando con algunas entidades académicas para industrializar y automatizar. Y hasta aquí. Entiendo que después habrá tiempo para preguntas. Muchas gracias y aquí nos podéis encontrar. Eskerrik asko, Albert. Katalunian arazoa detektatu, aztertu eta ondorio batzuk atera dituzte, eta gu, agian pausotxo bat atzerago ere gaude, ezta? Euskararekin lotuta zer gertatzen da? Kezka badago eta hainbatek azeleratu dute kezka hori. Webune edukizko, webune eleanitz garrantzitsu baldin badago munduan hori Wikipedia da, eta euskarazko Wikipedia ere oso garrantzitsua da, eduki asko, kalitatezkoa eskaintzen du, eta Wikipediaren ardura honek ere ari dira ikusten nola eragiten duen Googleen algoritmo honek haien bisitetan, ezta? Eta hori azalduko digu Luixo Fernández, euskarazko Wikipediaren, euskarazko Wikipedia kudeatzen duen Euskal Wikilarien kulturelkarteko lehendakariak. Gero korteren manego oso ateratuko da. Bai, ez da mikrotik ondo sartzen soinua, baina gero aterako dugu korteren bat. Eskuko mikro bat ez dago? Luze da. Segi, amaitu bai. Eta, egiten du
honekin. Alo, bai, hemendikan ondo sartzen da, soinua. Bai, hezkuntza zailarekin, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza zailarekin daukagu, ikasle programa bat, hezkuntzara zuzendutako hainbat artikuluren hobekuntza eta aberasteari begira, ezta? Eta jende asko erabiltzen du, datua dauzkagu horretarako ere bai, daukagu programa jakin bat, Euskal Kurrikulumeko, nolabait esateko, 2000 artikuluren multzo baten hor aberastea edukia. Eta 2000 artikulu horien trafikoan, egon da jetxiera bat urtetik urtera, 2,5 milioi bisitatatik, 2,2 milioira. Lan eginda, gero eta bisita gehiago ditu Wikipediak, baina ikasleek, orrialde hauek gutxiago ikuste dituzte. Eta segurazki, edukia bilatuta, erderazkora joaten dialako da. Euskaraz edukia bilatuta ere, erderazko eskaintza agertzen zaielako zerean. Honen zantzuak, ikusi genituen iazko azaro abenduan hor izango zen, udazkenean, katalanezko artikulu batzuk, salaketa batzuk, jakuz moduko bat egin zuen Josep Maria Gainet, teknologo eta adimen artifizialeko aditu katalanak, uste dut Bilaweb edo La Vanguardian, akaso bietan publikatu zituela, eta pantalla irudi batzuk erakutsi zituen, jakuz bilatuta guztiz katalanez konfiguratutako zer batean, pantalla batean, nola lehen emaitza emate zion espainolezkoa eta bigarrena katalanezkoa. Honek eragina ditu, ze klik automatikoa erabiltzaile gehienena eskaintzen zaion lehengora da. Gainera, eske fijatu egin behar zara, gainera, gauza bat nola dagoen eta bestea zein nabardura dagoen, ze jakuz da bata bestea baino hobea. Eta, Euskal ikusi genuenean hau, aproba bera egin genuen, euskaraz konfiguratutako Google bilaketa bat, ordenagailu batean, eta kasu honetan ere, lehengo jakuz hori espainola zan, eta bigarrena euskarazkoa. Eta hau da sistematikoa. Bilatzen duzu Donostia, bilatzen duzu jakuz, eta bilatzen duzu Maialen Lujanbio, bertsolaria, eta lehengo agertzen zaizu espainolezko zea. Eta parametro kalitatezko edo esaustibitatea balitz benetan Googleek zertuko lituen adibidea bona da, ze jakuz, badakigu, frantsesez dagoela esplikatuta artikulua, goitik bera, inon baino modu osoago eta dokumentatuagoan, delako Frantziako historiako politikaren eta komunikazioaren egunkari artikulu baten eta antisemitismoaren historiaren episodio ezagun bat, eta seguru nago, katalanez, inglesez, euskeraz baino, edo espainolez baino dudai gabe, hobeto esplikatuta dagoela. Orduan, ematen zaigun emaitza da, tuboti sartzen digutelako, txuera bera, hola esan da. Eta honen, ez dut hemen pegatu, baina beste adibide bat da, iaz, abenduan, bertsolari txapelketa nagusiko finala iristen ari zela. Euskarazko Wikipedian bisita gehien izan zituen bertsolaria, izan zela, Nerei Ibarzabal. Nerei Ibarzabal, eskerrik asko. Bisita gehiago izan zituzten Maialen Lujanbiok eta Amets Arzailuzek espainolezko Wikipedia. Euskarazkoan baino. Nerei Ibarzabalek izan zituen bisita gehien euskarazko Wikipedian, ez daukalako orduan gaztelerazko orrialderik. Eta orduan, emaitza hauetan bilatzen bazenuen Maialen Lujanbio, lehengo klika agertzen zaizu espainolezkoa, euskaraz egindako bilaketa bat, hemendik. Lehengo horazi joan jendea eta bisita gehiago horrela. Orduan, Google, pitxin, ja, hau zuk dakizula urte erdi pasatxo. Konversazio orain beste datu gehiago eman dizkiete alianzatik, baina jakin dakit. Ni pixkat eszeptikoa naiz, ezer egingo duten. Pixkat eszeptikoa naiz, iruditzen zait, bilaketaren
enfoke berria dela adimen artifizialeko datuak integratzera, eta ez gu bezalako xomorroen kexuei kasu egitea, baina, bueno, esperantzari utzi diezaiogun, eta hain zuzen ere, puntu eusek uste dut orain azkartuko dizkigu zuen urratsak eta azterketak eskertzekoa diala, eta baita ere aliantzak egin duen txosten hori. Zuei, eskerrik asko, honetaz ez bakarrik konturatu baizik eta ekintzara pasatzea erabaki duzuelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Luistxo. Susmoak baditugu Euskaran inguruan, baina susmo horien aztertu nahi izan ditugu, ez gara iritsi, inondik inora ere, katalanek egin duten sakontasun maila horretara, oraindik, baina, bai azterketa txiki bate egin dugu, lagin batetik abiatuta, Josuk azalduko diguna. Bilaketak egiten ditugunean, Luixok aipatu dituen bilaketa horiek, zer gertatzen den, ea ze patroi ematen diren. Bai, oso azkar eta oso lagur, ez dugu aurkezpenik ere egingo, baina uste genuen garrantzitsua zela testuinguru guztia ondo azaltzia ulertzeko zein den arazoa. Errepikatu dugu ez aliantzak egin duen azterketa bere sakontasunean, guk egin duguna izan da Googleen termino neutro batzuk Euskal Herrian esanguratsuak direna, arzak bilatu, San Mames bilatu, horrelako termino egoki batzuk bilatu, badituztenak webune eleanitzak, euskaraz eta gaztelaniaz. Badituztenak Wikipedia sarrera elaboratuak bai gaztelaniaz eta bai euskaraz. Ikusteko zeintzen Googleen erantzuna. Eta Googleen erantzuna katalanarekin ikusi dugunaren antzekoa izan da. Ia 60%koen kasuan, lehentasuna eman digun lehenengo erantzuna gaztelaniaz izan da eta ondoren euskaraz. Eta Wikipediako sarrerekin berdin jokatu du. Lehenengo eman du Wikipediakoa eta ondoren euskaraz 60%an edo. Eta kontuan izan da, lehen aipatu den moduan guk hau egiteko euskarazko testu inguru batean egin dugu. Hau da, Elgoibar, gure bulego Elgoibarren dago, Elgoibartik egin dugu, euskarazko ordenagailu bat, euskaraz konfiguratutako nabigatzaile bat, euskarazko konfigurazio neutro batekin. Hau da, Googleek bazekien euskaldun bat ari zela bilaketa hori egiten, eta euskarazko emaitza baten bilari zela. Bai. Zein da ondorioa? Bueno, arazoa daukagula. Ondorioa horixe da, guk ere arazoa daukagula, Luistxok eta Albertek esan duten bezala. Googleek euskara ez du ondo tratatzen, euskerak ikusgarritasuna galtzen du, interneten, eta erabiltzaileek ondorioz gaztelaniara jotzen dute, Googleek ala adierazten dielako, eta usten dugu horren aurrean neurriak hartu behar diala, ez? Puntuz Fundazioaren aldetikan, gure erantzukizuna hartu dugu, neurketa hau egiteko garaian, urrats gehiago emango ditugu. Bai, eta urrats horiek, lan uste dugu ez dela gu bakarrekin barreko gauza bat, azkenean herri baten, komunitate baten, arazo baten aurrean gaudela, eta elkarlanean abiatu nahi dugun prozesu bada. Azken helburua eragitea da noski, Luistxo eseptiko izan arren, eragiten ahalegindu nahiko genduken ez, eta gero ikusiko dugu zer lortu, eta eragiteko, esan bezala egin dugu azterketa, lagin batetik abiatuta eta oso neurtua, baina sakonago egin nahiko genduke azterketa hori, patroiak bilatu, patroiri balego, ze orain arte ez dugu aurkitu patroi zehatzik, eta iritsi katalanak egiten ari den bide horretara, eta horrekin eragiten ahalegin du. Eta hori da, orain martxan jarriko dugun prozesua. Bai, hori da. Gaurko aurkezpenaren hasieran esan dugu, behatokia jarri genuen martxan 2015, usten genuelako neurtzen ezin dela aldatu, ezta? Eta orain ere, erabaki berdinaren aurrean gaude. Neurtzen ezin dela aldatu, neurtzeragoaz Googleek zer egiten duen, neurtzeragoaz honek analiteketan, webgunen bisitetan zer egin daukan, eta horren ondorioz aldaketa prozesuak bideratzea da gure asmoa. Ez guk, gure bitartez, lankidetzen bitartez, euskal erakundeen bitartez, ia lortzen dugun, katalanen laguntzarekin, beste eragileen laguntzarekin, eragitea euskarak dagokion ikusgarritasuna izaten jarrai dezan interneten. Norbaite galderarik baldeu? Sakontzelan hori esplikatu daitekeen beste erakundeekin harremanetan jarri izaten, ze pauso emango dituzuen hemendik aurrea? Bueno, honen aurretikan eman ditugu ja urratsak, hau da, esaterako Eusko Jaurlaritzaren Euskaren Aholku Batzordean arazoa
eraman dugu, maigaineratu dugu, Albertek ere bertan aurkeztu zuen egoera, eta ja transmititu diogu Jaurlaritzari, hizkuntza politikako sailburu ordetzari, honen berri badaukate, eta beraien asmoa da ja hor eragite. Azkenean beraiek izan behar direlako interlokutoreak. Eta bestetik guk gure asmoa da ikerketan, datu bilketa horretan jarraitzea. Orain arte, aztertu duguna, Googleen bilaketan zer gertatzen den, eta esan dakoa, gure asmoa da orain, Euskal Herrian erreferentziazkoa diren hainbat webgune eleanitzen analitikak aztertzea ikusteko ze eragin izan duen. Ikusteko duela 2 urte, euskeraz eta gaztelaniaz zegoen navigazio hori, nola dagoen gaur egun, 2 urte hauetan lehen Albertek erakutsi du, kurba gurutzatu horiek, ia euskaraz ere berdina gertatuan. Hori orain ez dugu aztertu. Orain aztertu dugu da, emaitzan Googleek zer erakusten duen. Baina horrek duen ondorioa ere nahi dugu aztertu. Eta hori da datozen hilabetetan egin asmo duguna. Besterik? Komentatu dugu eszeptiko xamarra bazela beha, nik ez dakizuek itxaropena dokazuten joera. Lucho eszeptikoa da naturaz. Ez dakit, pentsatzen bezuten joera hau aldatu daitekenik. Garbi daukaguna da, saiatzen ez bagara ez dugula lortuko aldatzea. Eta izan ere, badakigu katalanak ari direla, eta beraiek lortzen dutenak lagunduko du, baina horrek ez du esan nahi euskerari lagunduko dionekan. Gu garbi daukagu da, gutxienez gu ere saiatu behar garela, eta niretzat badago eremu garrantzitsu bat eta da elkarlana. Hau da, gu bakarri joateak agian Googleri ez dio eragingo, baina gu joatea, katalanak joatea, beste eragile batzuk joatea elkarrekin horrek lagundu dezake, horrelako alerta bat pizten eta eragiten. Gu gutxienez saiatu beharra daukagula usten dugu, saiatu gabe ez dugula lortuko. Galdutzat ez dugu emongo borroka bat hasia horretik, eta askotan hitz egiten da, hizkuntza politikaz, euskara sustatzeko kanpainez, euskaran erabileraz, baina ingurune digitalean ez badugu hori lantzen, eta hori eskuragarri ez badago nekez lortuko dugu mantentzea ere. Nire impresioa da, Googleen aldetik hain zaila elukela izan behar. Badago aspektu bat, ez duguna aipatu, baina bai agertzen da aliantzaren azterketan eta guk ere ikusi izan dugu, eta da snippet izeneko informazio pusketa batean ondo asmatzen duela Wikipediari dagozkion bilaketetan. Enago hain seguru eduki eleanitzeko beste webgune batzuetan, baina Wikipedian konparatu dugu, eta da aldameneko leio bat bilaketa ordenagailukoan, ez mugikorrean, aldameneko leio batean euskerazko edukia nabarmenago agertzen da. Eta katalanezkoa ere bai. Momentu bat, saltzeko Googleen bilaketa bat egiten dozunean 3 zerbitzu aktibatzen dira aldi berean. Google Search dana, bilaketetako zerrenda hori, Google Ads iragarkiak aktibatzen dira, eta Luitxok aipatzen duen snippet edo estrakto hori ere aktibatzen da. Eta hor, ondo erakusten dira, hor euskaraz erakusten dira emaitza. Orduan nik esaten dut, hemen botoi bat ematen dizu ono, sakatu botoia besterarako ere, beharko luke hola izan, txigora bera. Orduan, ez baute egin zeren zain daude. Baina erderaz gertu zaizu. Baina hau gaztelaniaz da egongo da navegatzaia. Bai, seguruna arazo hori da. Bai, ingurukoa ere erderaz agertu zaizu. Bueno, hau da snippet hori, hau da snippeta. Euskarazko konfigurazioarekin Bernardo Atxaga euskaraz agertuko zen, nik uste dut. Bai, nire ordenagailuan agertu. Bai, hau gaztelaniaz dago konfiguratuta, baina begira, euskarara eramaten badugu, ia orain zer egiten. Ez dut uste. Bai, vale, estáis hablando del snippet, ¿no? Bai. ¿Puedo decir algo? Sí, no, es que es un fenómeno que enmascara el problema, porque esto lo estamos viendo ahora. Esto lo hemos observado ya, lo estamos viendo en un ordenador, con lo cual el snippet, que es este fragmento que generalmente Google tira de Wikipedia, aparece en el idioma que tú tienes configurado como preferente. Pero cuando esto lo ves en el móvil, el snippet es lo primero que aparece, con lo cual el usuario tiene la impresión de que sí que está teniendo el primer resultado en catalán en nuestro caso, en euskera en el vuestro, y no es así. Los resultados que están siendo perjudicados son estos, los resultados orgánicos, que son los que Google define en el algoritmo. Además, es que el snippet tiene otra cuestión, que en este caso entiendo que este snippet está extraído directamente de vuestra Wikipedia, de vuestra edición de la Wikipedia. Pero es que hay casos en los cuales el snippet está en euskera o en catalán, pero traducido
sobre la marcha de la Wikipedia en inglés. Con lo cual, el fenómeno este de pérdida de posicionamiento de los idiomas que no son mayoritarios queda enmascarado. Bai, baina hemen ikusten da, orain aipatzen ari garen esnipeta nola sortzen duen, baina Bernardo Atxaga bilatuta Wikipedia, euskarazko Wikipedian, imagintze Bernardo Atxagak sarrera mundiala daukala landuta, baina ematen duen lehenengo maitza gaztelaniazko Wikipedia da. Eta ematen duen lehenengo webgunea, segura, begira, da Bernardo Atxagaren webgunea, atxaga.eus, euskarazko webgune bat da, baina erdarazkoa emate últimos libros, eta bar. Eta ondoren dator euskarazko Wikipedia. Hau da daukagun arazoa. Zer egiten du ikasle batek? Lehenengo emaitzan klik egin. Edo atxaga.eusen egiten badu, gaztelaniazko atxaga.eusera joango da. Hori da daukagun arazoa. Eta horregatik esaten dugu, webgunen trafikoa gaztelaniaz ari dela nabigatzen eta euskara ikusgarritasuna galtzen ari dela. Besterik? Kasu hau oso garbia dela, hau oso ordu betean azaldu dugula azaltzeko. Minutu batean kontatzen geneukan. Listo, eskerrik asko guztioi etortzagatik, eta, bueno, soinuarekin arazoa izan dozuenek, orain elkarrezketaren bat zerbait egin nahi izan ezkero, esan lasai, bai? Eskerrik asko eta barkatu asko luzatu bagara gaurko aurkezpenean.